Nyuma rero yuko ingabo za M23 zimaje kugera mu mujyi wa Bukavu ndetse ingabo z'u Burundi n'iza FARDC zikaguma gukwira imishwaro no kurega kurasa nk'uko mwabyiboneye. Ubu noneho M23 yakomeje kwa defensive cyane ko ejo muravyibuka ko ntabwo yari yafashe imipaka yose, yari afashe urusizi rwa mbere rwa kabiri, ariko ngo noneho ubu inkuru iri kuvuga kano kanya nuko bageze ku mupaka wa Kamanyura. Uyu ni umupaka uhuza u Rwanda, u Burundi ndetse n'igice kimwe gito cyane cya Kongo. Ubu rero niho harasigaye, ariko amakuru dukesha abasirikare ba M23 ndetse n'abandi bakomeza kohereza amakuru nuko ubu nabo bamaje kuhagera. Ubu isasu rya nyuma ari kuvuga nawe riri kuvugira kugira ngo nyine naho habahowe. Gusa ikigaragara nuko abasirikare b'u Burundi bo bakomeje guhunga nabi cyane, bahunga baguruka ndetse n'abandi intwaro bakomeje kuzita. Ikindi nuko M23 yiri ikora none mu mujyi wa Bukavu nuko yasabye abaturage ko uwaba wese yarasahuye ibintu yabisubiza aho yabikuye, ndetse basaba abaturage gutungira agatoki buri muntu wese aho ibyo yasahuye yabihishe. Ubu rero nicyo gikorwa cyakurikiyeho ndetse abaturage bavyemeye, bamwe batangiye kugarura ibikoresho bimwe na bimwe nk'amamatera n'ibiki nk'uko ndetse mubona mu ka video gatoya kari aho ngaho. Urabona ko bamwe batangiye kubigarura. Nyaboneka ndabura ngo M23 ifite discipline kandi ifite gahunda. Turakomeza rero kubikurikirana tumenye se bigiye kurangira koko n'umupaka wa Kamanyura nawo ubohowe. Na makuru turakomeza kuyakusanya, nibimara gutangazwa bya burundu turaza kuyabagezaho. Nabyo murakoze.